Arambai News Guwahati da Maithelongi Pau Tabiriba Singbu Yan Hanbu Maktada Jingangbam Susitrarani na Kurumjari. Hawzik Pumpham asi fawbagi oina maruoiba samlapa pau khara lawminarase. Ngarang All Assam Manipuri Students Union Amsuna Laikhidraba Amsugi Hanagi President Maitan Kaisangbam Niranjan Amadi General Secretary Oina Thau Pubiramba Oza Thoidingzam Binoina Laikhidavada Siljarda Laiba Manipuri Boys Hostel da Awaba Phongdokpagi Thoram Ama Pangthokre. Ozasing asina tawbiramba thabak thoram singi matangda palladuna Amsugi advisor Saikhom Komlakanta amadi Laisram Satyajit Hanagi advisor Bir Kumar Hanagi General Secretary Birlal Hanagi Vice President Fanzobam Loknathna Wangangke Ozanigi mafamda Mirakatuna Lairamlenda Ingna Chikna Lairunabagi Damak minute ani tumina leptuna Tony Zaki Hainasu Amsugi General Secretary Asangwam Sopana Thadorok Pachirol Amana Pongdorakle Ngarang October Taruktagi Hauraga, Nasi Fawa Chatagaba, Eat Right Millet Melas Silcher, Englishingani Kulhumdoi, Commissionerate of Food Safety, Assam Amadi District Administration, Kasarna Sinlangduna, Pangtokre. Thoromasida Bikasi Agro Producer Company Limited, Singerbon Amadi, Barak Dairy Producer Cooperative Society Limited, Putikalsu, Ahan Banumit Maktada, Habdi Ngarang, Saruk Yake. Ahan Banumita Bikasi Grom di Barak Dairina Puthokpa Pothok Singh, Dr. Abdul Razak Ahmed, Assistant Director, Department of Agriculture, SDAO Kasar, Jainale Avedin, SDAO Headquarter, Silchar Amadi Atiti Department ki official Singh Yauna launch Tauki. Launch Taukiba Pothok Singh Adudi, Branding Tauraba Cheng Tulsi Dhanya, Hari Narayan, Govinda Bhog, Murli Chahau, Chengi Yam, Millet Maru, Amadi Millet ki Cheng na Chingba, Yauri. Bikasi Agro, Amadi Barak Dairigi stole the Samiram Barua Designated Officer, Commissionerate of Food Safety, BV Das Designated Officer, Food Safety, Silchar, Dr. Khalid Ahmed, ADC, Health, Silchar, Jonali Devi, Assistant Commissioner, Silchar, Line Rankhol, Team Leader, Maisnam Orobindo, Extension Officer, DICC, Kasana Chingba, Official Kiana, Sarukiaduna, Paukta Kaya Piramki. Jatakiba Khongzangasida support Tokiba, Nabard Sanatan Unayan Sangstha, Yusuf Meheruli Center, Small Farmers Agro Business Consortium, Presence na chingba government amadi NGO gi mafamda company ani asigi thobuba singna thagatpasu phongdorakli Hauzik Manipur gi pauda Senapati District Students Association na Manipur lengak na internet thingzin khibabu kana yaning da phongdoktuna National Highway ani Imphal Dimapur Lambida October Mangagi Numidang Pung Taruktagi Hoduna Matam Kaktana Economic Blockade Tamjin Kivadagi Lambi Asida Gari Kaya Panduna Laire Pochai Thana Yauba Gari Chamaga Yankai Maudagi Senapati Paubagi Sarukta Panduna Laisu Haire Blockade Sogot Pani Chingnabasingna Gari Taruk Lom Mingsel Tugaiduna Amangata Togalamki Loidana Gari Taret Mukina So Mulaga Lonsin Kivadagi Senapati Taxation Post Manakta Hogziksu Panduna Laire Nagalamaromda Mahiroi Lubasina Chatariba Economic Blockade Asida, Lebak Miamna Sagot Piu, Heiser Kibugaloidana, Blockade Manungda Kudung Chaba, Lonanava Hotnava, Lanai Mioi, Netraga, Lupsingi Mataktasu, Akanmamiding Tamli, Hirakle. Panbayai, Laglibo October Taramathoi Fauba, State Asida Amukasu, Internet Ban Tonaba, State Lengakna, Arang Lautora Krabani. Kuki militants sing na nongmay kapsinduna khwaidagi toina landakhiba mitai khul asi Bisnupur district ki chingyaga tainaba mitai khul sing asina oire handak irang khara lebroba matung hokiba October 5 dagi amuk kuki militants sing na drone thagalakpa ubadagi khunja sing mi painare su hairi irengbam khulgi nongthakta drone ama paikhalakhi tungda drone asi ngaikhong khunogi nongthakki sarukta koipai paituna dumak leikhi minute Kunlom Koipai Pairam Laga Guite Chirugi Chingi Sarukta Amuk Paisin Kisu Hairi Jingyada Low Mulakumatam Asida Labuk Chatpada Kuki militant Singna Landara Kadra Habigi Chingnaba Micham Yamda Leirakle Maramaduna Bisnupur Districti Maningtang Bachingsang Paringda Bunker Saduna Lariba Kuki militant Sing Asi Manipur Lengakna Atuba Matamda Takthoknaba Torang Lokat Piu Haina Kunja Singna Mayamgi Meeting Chingshilakle
Manipur thokliba kanglupki irang asida Christian lining chatpa cookie singna mitei Christian gi church mai thaba amadi yung kai mai thaduna manghan takhanba maramna irang asi religious war natte cookie singna irang asi religious war amagum sandokliba asi aranbani masidi phurup masel gi marakta thokpa lani haina mitei Christian victim of Manipur violence na sinduna Manipur press club ta pangthukiba pawgi mipam amada saruk yakiba mitei pastor singna pawmi singda phongdorakhi Irang asina maram oiraga church amadi laisang khara amangata thokanki puna church chahum yankairom amadi mitegi umanglai yauna laisang chahumga mawdrahum doirom mai thaki basina irang asi religious war oina uhannaba honarakpadagi mitei Christian sing punsilaga achumba wafam sing asi miyamda khanganaba pawgi mifam asi pangthokpani hainasu mitei pastor sing asina makhata na sengdorakhi New Kaichal Manmida Lariba Mitei Khul Singh da Kuki militant Singh na Nongmai Kapsin Duna Landara Kibaga Loinana Singai Ama Maita Duna Amangata Thogan Krabagi Matung Lengak na security ki Thorang Paikat Pa Haukre Hauki Bo October Manga Dagi Hauna Nongmai Kapsila Kiba Mapam Singh da Central Security Force ki personnel Singh Thomjin Duna Kuki militant Singh Lairamgani Jingnaba Mapam Singh da Security Force Singh Thamjinba Haukre Haukiba Sagol Sel Numit ki Numidang Habadi October Mangagi Numidang Human rights activist Bablu Loitong Bamgi Mayumda Sakang the Bamyoi Karana Yumgi Pochai Tugaiduna Yekaiduna Mangan Takalam Kiba Matung Ngarang United Nations Human Rights Namakogi X Twitter the Thadora Kiba post Amada Marilyn about authority singna Bablu Amadi Mahaki Imungi Myoishing protection Vivinaba meeting Chinchilakre. Nakalamarom da Bablu Loitong Bam Masana Miam the Lale Haizakre, Manipura Hosik Toli Irangasi Horak Pada Arambai Tengol Amadi Mite Lipuna Chatari Batabak Toram Singasi RSS Kamane Hariba Nauna Thorakpa organization Mayam Asina conflict singasi amuka henna violence ohele haina news bulletin amada phongdokiba wafamadu mahakna khantha hogdabadagi haikibani madugi warol adu withdraw tawzare haina human rights alert ki executive director Bablu Loitongbamna sengdokhrabani Imphal Valley da church amata stand tawdre haikiba wafam adubusu lali nagagi church mayam ama ngasisu stand tawri madu mahakna Manipur da leitaba amadi Manipur gi mapandagi pau taduna haibada soikibadagi asoyangam yaukre haina sengdokre Kurai Chingangbam Laikai da leiba ministers Laisangthem Susindrogi Thonganda thamba please drop your snatched weapons here feel free to do so Haina Thaba, Nongmai Tadapum, CMN Birenna, Laktuna Yingsin Cre, Loyana, Dropbox of the Yaramba Nongmai Sing, Imphal, East Police na Lokat Cre. Ganglup Kirang Sigi Maraktamani Brigitongan Togan, Police Station Sing the Gilo Kiba Nongmai Amadi Maru Sing, Pikalak na Balengak na Kangan Krabagi Matung, Minister Susindro Namaki Mayungi, Hekma Mangda, Nongmai Pipam Kangrabadi, Dropbox Asida Tada Hanabagi, Pandamda, Dropbox Asi Kin Kibani. Box asigi sona Imphal East ki osina paibani hojik pawda khutlai chamaga yankai hena drop box asidagi lokhatpa ngamle su hairi hojik India amadi Manipur lengak suda leriba Kuki National Front ki jongam faction KNF jetna mairoi sing harpada makhoi chenade sengdorakre CVI na hokiba nongmaijing numit Manipur gi Chochanpur district tagi lingthoi ngambi amadi Hemanjit pu kidnap tawba amadi hat kibaga mari leina pha kiba S Malswam amadi Pauminlun Hawkip ani asi KNZ ki member sing nate makoi KNF jet tasu affiliation tawkiba leite hairakli Phagriba ani asi Kuki Students Organization ki president amadi general secretary ni haina claim toroduna makoi ani asi bo outfit asi ki member ni haina michang sanga naiba mongda maral sijilak pasi condemn thorakhi Panbayai Paraba Mui Aniasi KNF Jet ki member singni haina social media da viral oirakpadagi sengdokpa tarakibanisu hairakle Adungai loi thakraba thoba singi anisuba ningsing thoram Englishing ani kulhumdoi oina hauki October mari dagi lakliba October 10 fawba Mount Manipura pangthok haukre Nini chanba numita Manipur gi ining thau kula chandragi
फोटोदा अमदी अतै अथौबसिंगी मफमदा लांगबन हैसोइक ततुना इकाई खुमनबा उदखि थौरम असिगी सरुक अमोइना परिंग नाइना चथरकपा पुंगनिंग थौगटपगी सरुकता माउंट मणिपुर नेशनल अवार्ड इंग्लिश सिंगनी कुलुमदोई पिदुना सकनारबा सकनारबी कयाबु इकाई खुमनख्रे मखोइसिंग अदुदी अईबी खेत्रिमियुम सुबदिनी निंगथौजम उमा लोंगजम संगीता वाहेंगबम कुमारी चनु फुराइलाटपम मीना पद्मश्री डॉक्टर वाइखोम गोजेन मीते सलाम इबो पिशक थौदाम सरत मीते इबेतोम्बी सलाम राजेन लैसांगथेम खागुपम खंबा गीतारानी चोंगथाम एलांगबम बोरिस हुइड्रोम लानगंबा मंगांग अमदी माइबम मेम देवी यावरी मना येथोबगी थोरमसे जे सेसागिरी प्रोटोकॉल इंचस पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार के गणेश प्रोटोकॉल असिस्टेंट डॉक्टर वाई महेंद्र कुमार नेशनल सेक्रेटरी भारतीय दलित साहित्य अकादमी ना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना हाउस होदोगी ऑडिटोरियम दा पांगथोखे थौरमगी अहुब सरुक्ता मणिपुर की हौजिक ओरिबा तंगदु लैताद्रबा फिबम असिदा नुंगाइतबा फोंदोकपोइना मिनिट अनि तुमिना लेपतुना मयाम लैकिबगा लोइना अथुबा मतमदा तंगदु लैताबा अमुक हना हंजिलकनबा मपुगी मफमदा थौनिजखी हाइनसु बीके मंगांग सेक्रेटरी दलित साहित्य अकादमी ने थादोरपा चिरोल अमना मखाताना फोंदोरकले चाही खुदिंगे आरके मैपाक्सना मेमोरियल ट्रस्ट न पीबा आरके मैपाक्सना जर्नलिस्ट फेलोशिप कुमसी चाही लिसिंगनी कुलहुमदोगी ओइना नहारोल थोगदांगी कलमनिस्ट कक्चिंग ताबम गुणचंद्र शर्मादा पीरगनी लाउथोखरे कक्चिंग ताबम गुणचंद्र शर्माना फेलो ओइना चाही अमा लैरिंगैदा ट्रस्ट असिना था खुदिंगी लुपा लिसिंग अहुम अहुम पीगनी लोइना हिरम तरेत्ता थिजिन हुमजिंदुना यामद्रबदा था अमदा फीचर आर्टिकल न्यूज़ अमदी स्टोरी अनि फोंगदबनी हाइरे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा बोरोबेकरा सब डिवीजन की नारायणपुर माधोपुर वुटांगखाल अमदी जिरीबाम की तोंगान तोंगान मफम सिंह द रिलीफ लौदुना लैरिबा कुंट्रा मापन सुबह सम राइफल्स की सीओ मसामक याउना मागी मागी हानेगी युम युमदा शांति ओइना लैरुनबगी दमक ngara मागी मागी खुन सिंह द हंचिलनख्रे मयुम मयुम द हलन खिबसी चौराकना मियोय हुंफु हुमदोइरोम ओइगनी हाइना सीओना प्रेस ता खंगलकले हौजिक अतोप पाक सिंह दा सिक्किम दा थोकिबा फ्लैश फ्लड अदुदा रोंगपो अमदी माजितार दा खुदोंग चादब कया मायोक नदुना लमदनदुना लैरिबा असम की महैरोई चामग हुंफु कंदुना पुरकनबगी दमक सीनियर ऑफिसर अनि असम दगी थाखरे हाइना असम की सीएम हिमंत बिस्व शर्माना पाउमी सिंह दा खंगलखरे नाकल अमरोम दा सिक्किम दा यामनब कन्ना इसिंग चाउ थोकपा मरमना फायर आर्म्स अमदी एक्सप्लोसिव याउना मिलिटरी खुसुखलाई कया तिस्ता तुरेलना चेंथदुना पुरकले मसिगी मतंगदा मिचम मियाम मितना सिंगना लैननबा लोइनना तोइना उदबा पोचै पैकेज फायर आर्म्स नत्रगा चिंगननिंगाई ओइबा पोटलमसिंग इसिंगदा ताउदुना लैरंबा थेंगनरबदे मनाक नकबा पुलिस स्टेशन दा खुदकता पाउ पिननबा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना लाउथोरकले पोखाइरकपा याबगी किनिंगाई लैबा मरमना हारिबा पोटलमसिंग असि हेक उबगा खुदना पाइदनबा अमदी पोटलमसिंग असिदगी लापना लैननबसु आर्मी अमदी सिक्किम लेंगा की माइकेदगी एडवाइजरी थादोरखरे चेरगसिदा तिस्ता तुरेल ताउथरकपा एक्सप्लोसिव सिंह जलपाईगुड़ी द पोखाइबदगी पिकलिबा अंगांग अमा लैखितबगा लोइनना मियोई तरुक सोकपगी पाव अमसु लाखले लाइबक थिबदी तमथिरबा इचाउ थोखिबगी ngarang humni suba numit fawbada mangkhraba army sing ama fawba ngasi fawba thiba phangdri search operation di adumak leptna chathai nakalamrom da ising chauna soglaba sikkim gi awaba kokna bagi damak center na lupa crore nifumari dasmik nipan sino kaitharakre flash flood asida sibagi masing nifu yaukre aduga hojiksu thiba phangdana lairiba singi masingna chama supna ahumne सिक्किम की सीएम ना लैखिद्रबा सिंगी इमुंगी मियोई सिंगदा एक्स ग्रेसिया ओइना लुपा लाख मरी मरी पीगनी हाइनसु लाउथोखरे सिक्किम दा तमथिरबा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF थोखरबगी मतुंग हिमालयन स्टेट असिदा मुकसु अतोपा GLOF अमगसु थोकपगी किनिंगाई लेरकले मंगनगी SP दोनाम देचुना ममांगी निमिदांग अथेंगबदा इमरजेंसी अलर्ट अमा लाउथोकलदुना अनीसुबा GLOF अमा मंगन डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लाचेन की वांगमदा थांगु मनाक्ता थोकदबगी फिबमदा गाइदुना लैरे हैबगी चेक्शन वा पिरकले हौजिक यामना मक्कन नंगांगनरिबा ग्लेशियर लेक साकोचु असिदा ममांगी सेप्टेम्बर थागी हौगलकपदा चलुबा मतमदा
ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯐꯣꯔꯕꯁꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯕꯤꯂꯤꯌꯅꯤꯌꯔꯁ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ 38 ꯁꯨꯕ ꯏꯗꯤꯁꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯦꯒꯅꯦꯠ ꯕꯔꯅꯥꯔꯗ ꯖꯦ ꯏꯇꯤꯟ ꯑꯔꯅꯣꯜꯗꯅ ꯇꯣꯞꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ $2 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 219ꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯦꯁꯂꯥꯒꯤ CEO ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯥꯛꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝꯅ $1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 130ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝꯅ ꯇꯣꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯔꯅꯥꯔꯗꯇꯒꯤ $1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 30 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯍꯟꯊꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯥꯏꯀꯨꯟ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤꯁꯨ ꯕꯤꯂꯤꯌꯅꯤꯌꯔ 10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ $1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 39.3ꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ 8ꯁꯨꯕ ꯔꯦꯡꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯖꯦꯐ ꯕꯦꯖꯣꯁ, ꯑꯣꯔꯦꯀꯜꯒꯤ ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯂꯤꯁꯟ, ꯋꯥꯔꯦꯟ ꯕꯐꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯜ ꯒꯦꯠꯁꯨ ꯇꯣꯞ 10 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫